echa kandi ninyongera kubahamiza ngu David Rutaro aroho tibisoba tibiganira ebara bishatu ariyo mu kisayi rwashamire security neza kubera tight buri kimwe kizakuba kiruho leta family yawe leta mucyara wawe leta mwana wawe mwenjoyinge kurugacibanga no kutebara ebara bishatu ariya sente zo wakozere echa tuleta irizoba necha David Rutaro David ekiburi eki awemba bazamukama turya kandi utwikira nkiza kubaho ubano yenda abatokora ki Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo sekwati Kore media birankore radio West igana katoni ziri ndiaho bichweka bingi mnonga na representing abantu bingi mnonga abwemba bazizamukama ndi brand ambassador wa Zalsifrio Estates abwemba bazamukama ndi brand ambassador wa Keto Phone Service Center abwemba bazamukama ndi brand ambassador wa VMK Motor Spares omuri Shaka abwemba bazamukama ndi brand ambassador wa Legends Bar and Lodging Tungamo so mweno uturia tona kusemerirwe kandi ni presenting a Miss Marojika Aqua Fina Water awesomwecha Pepsi Cola tuliche echa tuleta irizoba necha David Rutaro David ekiburi eki awemba bazamukama turya kandi utwikira nkiza kubaho ubano yenda abatokora ki bitu atwine mukama so kampe abajenyi bitu abasponsa bitu takaje uchoka chabeshongozi babanza batuyanjurire batugambe na companies zibakora then tukomeze mupora para mwibali Mwebale munonga amazina Medad na Pera umuhingi kandi Farag Bera Kansara Western World mwebale munonga mwebale munonga bahitamo cha Simon chairman wa movement wita uneji kandi umnywano wa ubwo mushije umnywano wanje Jenson kandi za kumuhagera za kumugorora tebo y'umutora makumyabiri amazina nabanyita Brian CEO Highlight Electronics ngiye kureba ari mwana mu banywana banje kandi mu bakastoma banje so umwana umnywano wanje nanamuguze ticket nazimanya so orija duka kagura njya kuma ticket aha twatambura twenka twine abeshongoza batusherekeza kandi katandikira aha tutyo mpaka aho umugore amazina ganje ni Arinda Gloria ndi umwishongozi wa gospel kandi nashimerera kubareba murije kama nabakunda and banyita Peterson MA ndio watenji ninyi mwaba mutegerize kale ndero mungaro turebe. Thank you very much. And banyita Peterson MA ndio mushongozi w'ibishongoro by'injiri ngashiga kwita gospel ebikwisya abantu hihi narahanga tu ninyi CEO wa Salvation Army Music Talents Uganda. Edison tuliaha wawe and we are ready to support you nyeshonga twavuga twaragambarira to support you as our brother. Muruje mwinamani washangaye muri steady ebirabe na bishoti nukuza kwaka wacenga ubwo mushayitse umwana wanje munonga ijambo arutaro konka munonga nabo mutije umwana wanje munonga mbaze mutero mungaro uko tugaro tumwatera nato bagabira muterega rusurge mwabaki baje tala wali kugo mu era music Masi waje uzima amazina nikata vibes nyeshongora nago mushinja tushongora babiri tutakuterera keshongoro nkabire ntine shonga ya mwa mukamanya Edison nenda kusima
abo mutima mulungi gwine na nabyo kola promoting western music ekyo no kola n'ekyamaanyi abantu muyije ebirabo na bishatu tuhagire ogwo mwojo witu nimbakunda munonga mwebale wamabagaretse tuganjare uwo mukaza yiranyigize mana nyiciro nzahire nsinzira imwe nashanga yabyamereye yateye kuyayemeriye kuzinjinebara wasindanora iki abantu bakore mbayimama urubero rwasiyador guys hawa santa maria ebiro nawe na bishatu banyita stagnant dampa ningashinyeta Santa Maria boss ebiro ni kama zano kusima mwena media houses mwena abamba pushinga show yanje buri umwe wena bina postinga bina sharinga buri umwe achikozero na mwena abizire kumpagera impamvu bona barono batoreba so show ebiri successful omane ga mukamo Edison yomanyango chinzi chapa mukama wanje nyenda twena twijabwa abwa David twijabwa David twijabwa Edison tuje tumahagire no muntu wa no mushijara promotinga itonda beshongozi yati ya mbere bayizawe wabara turiyo turya akasente so tuje tumugarize mwabara bana mbanye tasitaganante murije mushamerirwe amazina mbanyita yangi jida genero kandi ndenze arwaya ni zarwa nyamuka bantumwe turi yako betebera na bishatu byo kuyikomene David Rutaro bamuresere Edison uri umushawa mani minji munonga kandi we bari kutwora ibintu ngebe kuturetera aba medias ba beshongozi we bari munonga seva kandi no kuma isande yangi jida genero bera na bishatu ndubo niza kuperform ingarayo ya man. Thank you. Good afternoon everyone. Murireche. How are you? I am it's okay. Amazina ya MC Cowboy kandi of course ni kwa na NBS TV. Abakorera NBS TV buri wakataro tukachinga fire bajeta NBS catch up show kandi na next radio 106.1 bajeta lunch time chira utsoni kwa na MC Casimir. So a result lyabwa Edison and of course n'umunywana witu munonga. Today I was supposed to be at NBS for my show NBS catch up China, but I sacrificed the day for Edison. So weretse kwani betebera abana bashatu nana itutwachera twasusiyo no vibes tukwe tuzeshongo zaya suzazina. So ebera nabashatu nabaje ati Independence Day tukwe twena shayo ishayo washamire kandi of course nimbeleze bero byonka kandi twarakaho abana mukaga abo bito ninjana mu kinesha rero chikora tawasicho. Thank you so much. Bazemba terenga rusama minji munonga abantu abo abashendekiza then haro mutimu kwa MC haro time ija muheru amakto yanjura mashanga totendera ni mumutandikira yo mwebare mnonga izina bayita Blessnam Rush Boy kandi abinjini mumanya. So abantu bintu Rushamire mwebare kwagire kintu eki tana page ne yureka ngo eshayo ne abana bishatu ekintu tuza kucita tuza kukikora mada mwena mwije mwachege kintu ekyo yo wezaga ijam tebeze ebyo kwenda byo nangu he yo shout out to you yo amazina ndichikumba master twabakira abanyakazara mwena western yona mwena twabakira. So uko mukoro gumaziro gwire buringwano gurangwa kokakire kariyo nikijera hihi. So nanye Edison izagura tembo kutera romunga muzamano nango byatanga kuza musente nyene byokunda byaza maka sente nyweshemerwa maze materenga rusama n'ikinoga elizoa nyenda kwa credit Edison promoter Edison on Western Uganda ba promoter akabarika Kampala bakore bivuru nkebi abana bitu aba platforms zo kweshongora konkanye expecting language show 70% it's our local content musteringa ruzamani buri mwesho ngusono wakajara wa nyamunuka
owantungamo owarubare nakweshongora nuko aze nitwecho tucherizeho twakirwandisa twafuna abapromota bandika mukaga abeshongozi biti barabire mirimo kugira ngo bakampara bisha tebakubaki tebakubana mirimo kandi bakweshongora ururimi twena rutukucenga amana mingi gatandikiramuka katakagiriyayo wakireba so ntuzakwakira Edison abanze akubaniwe mobilization mobilizer w'ekivureki atukambire ikayi koka what I'm sure of David Rutara aruho ebirabiri na bishatu wakireba akozireki aru truth 256 aruho nakweshongora fact zamani aruho nakweshongora n'abantu benshi mbonga umechivuru chiza chepeme shongozi bingi so expecting a more fire aizoba ebyo abiri na bishatu katwakire CEO Edison and Friends atugenda henderemu aine kibuuzo okiterekanise aba media kwenda one on one tumufune abakwenda kuteza ebishana n'abeshongoza aba nabyo mubifune tugumize mupona bantu barashamire musibire kurungi tumwine nshonga amazina ni Edison Gomistiriza Edison and Friends Edison promoter from Washamire abantu barashamire kajara yona pino kusemererwa kusanga shinteje sahe kiryo muri omutsayiro washamire tumuteka maka akasoma irona suare Manyesa heji tawa abantu bamman akwemi ndabe bipiro bya TV tuhabereka mu Rwanda washamire yesitimo kusayarorerwa TV saheji echakani ni nyongera kusima abagenyi banyabiza abagenyi bita biza twabakira na rukundo mpango ahito haruka tubino mu drive nyongera nsima na drive yone abahizoberi ningisima ntine bugariciro buzuma rukundo yabegeye amani kandi ibintu byone bindi yo ninkora utakatina no mukago kusanga olumuno ba friends bakumara bakubasa supporting omurungi kimwe cyona omuri echo ninsima TV West nimbasima ahabwa nyotina kumenye basa kusanga ebintu nkebyo ndikubikora konka namana ganyu akumuntiremu ninsima buri channel ya TV elia social media azabalia mwena nimbasima ombitinisa byanyu kiza supportinga omuri Washamire wenu omuri echo ndikongera kugamba nyowe ekiteekateko cyanje okushanga nimbaretera nturete mweshongozi nkoko mu Rwanda akabatinye umuresere n'amani kanyu akarabe karo ebirabiro nabingayi nabishatu abana bisatu twirandi ntubende mu Rwashamire ebirabiro nabishatu bene mutore bambarra so ekyakandi ninyongera kubahamiza ngu David Rutaro aruho tibisoba tibiganira ebirabiro nabishatu ariyo mu kisayiro Washamire security neza kubera tight buri kimwe kizakubakiruho leta family yawe leta mucyara wawe leta mwana wawe mwenjoyinge kurga kibanza no kutera na bisatu abya sente zo wakozere awitukaza so ekindi nyongera no kubasima kwata time yanyu mukesanga turyaha abatabasa kwiza abantu nabisatu ntubaturu nabo akwekinde kindi yo ninkoro mu Rwashamire echo kuyamba nyawe chikayamba omuntu ino mudara kwa chapataria chikayamba omuntu buri muntu watuteneswe na nchimukwataho agomwesongoze kundese nabesongoze bakoza kwiza twena tuzakusemezwa amiso kitu turije tunyo tusemererwe tuzinendo ngopaka mu kasese omuriacho nimbamiza ngu omuchinke echendongo cyabire covered ndio echo mantu zakukireta omu Rwashamire yes tusemererwa nacho abantu abesongozi barahobona kuko batirana ngeta posters bona bako abaryaha kagaruke mako endongo nekoraki endongo neza kuberyaha nekutera mpakaki neza kutera mpaka mu kasese Mr. Romo ngabizamani bantu
promotion akumba abantu bitu barwasamire umwana wone twapominga emirabe na biri endo ngoreza kurara mu kisayi mpaka emirabe na bisatu saha na no mukasesi eta atubona haraje ne kubira arokunyot ka sinzi kale chindi MC na nimsaba ukache Peter Sonogo naza kwimuka herizo mabantu kache vibe kandi shogo ogonatura yes na nimsaba Peter Soni ataki mukine twine tickets saha nabwo ngenda kusinga baguze tickets sezo ata abo bahagiza bakwende ikintu cyabo cyo muka nuko natizicuru na mutwaro nofuna ticket ya umukama iyo bari watuguraho etebo kandi n'abameza abategozi ntubene Peterson atakesho ngwire na nyere twakiro ngo mukuru na watu wakure akuba yisha yasaba kabona namurebe ayo mu Zina mwanadamu wote Ibra CEO M&P 20 Manufacturers abantu shomogo bari kongera hariya Edison mwani wanjye nizagurite bwemwe moteri ngaro zama minji mronga so nanyenda kushaba omuntu wakubira ine ekibuzo okwenda kubuza kokanye natubuze buzo otakabuza ngo Edison n'abana bangayi ngumcyara we n'abana ya family tukwata obuze ekibuzo ekiri ekikwadaga na concert Peterson akesho ngo no karabyo DJ na katayo DJ karawa katayo then nawo tugumize mu mpora na uchi cyakubye kiri kibi rumasho yatamice shomboroka kimwe aso mukoro kabone kokeri 15 toranza kurondoa Esongani oyo mulaje so barima tulekanisa ebintu ebi tubirwanirire kandi ne basika akare kamba ekasore kamakare omulimba Rome buli kigo kamwe akata vibes Allah wine kamwe ananamu chiwitu wa kama nakunda wawe no mshijo oyegambe abana bagati bine kibayibi aba asa mu mundero bakaruhuka ekatu bazoro muchi dija kesho ugo muchokine okinasi kabani bakarunda ko kandi wojire kandi wakura manjani maybe wabanga inaza ina oina laptop hapo etujja koza naka airdrop chao litigachuka sap da inadimia ngabira madam ojire obire no abana baramba kureba nibo ino shongora gospel konkana wena arahangana ichiriza agende nikakora ki goja kudaho mboli mu gospel simanyi biki Peterson ayino mukyala n'abana todda mweloko goja kudaho joyindi akatonda abasajja bakoleke tu mu akatonda yo todda mweli yo murije Rashamire murije wabana urukakajara gira moto mukono abanyakajara otyo bari mnonga Edson yanso moza konkati mchira kuchikora konka this is my boss kandi tuyaha weye iza kubaho just kuba kweta akapera my brother tikumanya bayine cyo watahize mwaho kache ngo kubekiri wo tugenda totaya yaziye Edson wano kungana kama hapa mtu yote We
kubashabira 2026 mu gitahi muno businge omizine lya mukama iyo twagitahiremo waliwo kandi n'ebyawe twali kaliwo kata vibes nera wine kamu nestaga wasinda norala nebasabire nebintu just nebye nimbuhuriro kwa media Shamba ya kamere yambeni yo kurya yaberire ugire kujyana yasinika umugaza kiyoje kiro niwe nyongera mecha bitano naye ndasinebe ejinichi ana watata eyo kandi joga mabraza urufu rutari rwaza kandi joga mabraza tera mecha bitano umukaza ntiranye kironi we nyongera mecha bitano naye ndasinde besano Ningira amazima garuke birabu na bishatu zona ndizako norobero ntizakurutera Bishtote norobero kabasamba norobero ntizakurutera abantu bakore bayimama yebale kumazire ndayimama urubero rwasiya nikabasi yakamagore mama urubero rwasiya raira nilitwara shanju nabana mama urubero rwasiya amoneke niza kurweshongora niza kuishtera kumba Time bana mweshtera nkumba Echebe zimarira machanda eze Mondeki nizagaraka urabu na usha Bwana basigaza legosi bada kuvisikanya yozuro 6 ugato mun yakwetu wonyine mbire kirasi utakayibuza bwa chini ngosa ko mwene sensi umusiko kukutera kushuru electronics muno musiko kumadipri na dele basis kicho batere chigoma batere dasi akatubazera ku class kura busasi ugomutu bakora kushoborera campus bizinisa zafatusi uyo mu kirasi bapunize koroti na ruko na choice dingo mwijasi ningabana maxi tinde na musisi special kumukorekero cya Christmas na nyinyenda kubembera ka princess ndio kabiko kumukore 14 ke bongo mu mugere ngazama nangole toka kageze nibyo okumwana ogo oinem nakina nokujirangu mbona nimuni bagambira ngo mwana akamushanga ntungamo akanda atera freestyle nisho nagira nashawe cykwato kubakandetere tukamurikira abantambe za TV babura kayita mukatere ngazama DJ we n'umucamekaho Hama mwana ugabanze nawe yamurikira abandi kuko kintu mujyane nawe utatebikine atego gusireki tatu mutu Yo Obakale bizigudo ati Tell your mommy you know go auntie Odimna kucheza na tumupate Nataka sabala tibia koti Abitima bami soti Tumukasero hanga niwe gogoti Every day, every morning Nijera nazo kukora
ogwo mwana nabasa kweshongora amagana kandi kibasika kandi aburaganise buriya konka nigira abana biza baba yaye tuwamundete ati shukurani ogwo mwana nyine nawe cyeshongora kisi abantu tubakakimanyira konka akakora nawe cyeshongora okamuhamu cyo umuntu baceta twasereyo ati zo cyeshongora asho nanye nange muwaddeyo oluyimba lwakuba abamutuse lwe buzibu nja mugwayo oluyimba lumu sikyo kandi ze kisooka kyabeera nyina ssente ate oluyimba muntu butono nnyo genda wali wamu naye muwadde oluyimba n'abantu batamuleeta bantu bafuabayakozi nibamweta bigman bigeta hitman spiderman byonna ekyo kiwagwana wakikolire ediyo ebiro kuturarwa mu kiro kikuru ebira tutakagira omunango tubitakakira ashatu na kimwe transport neyange eziragarire nezange aho kora nahanje video na audio big na wenda abana bakumpa nibo bakumpereze nakashoma action ashoma waguma wawumara nozana ubero wanje mbarra naniza kubikora wangu wacenga ubwo wamani Umwana student kuna bana batakakire nawe baba ba star na yudo ni star nyina bana bashato murimbarra bikumanye byo kwasira mukono egisha nibeshongora abantu bahurira kindi master ni mumanyi kindi master bakanga kumwitiriza munera mwitiriza egisha na ishongora nabona afuna bitano ebyakwebesa na nogu nyina tumuhamani konka shino wangi no wambihiri akugira ontere at least tuanze tupange panga twafunayo staka nantize manja ize manja ngo musubiza ze kumubangizako oyo kid master goyogera ko amumanya cyane manja wachenga wanja nabo tujya murete tubanje leo kani na yabo babiri nayo babiri ngo je kid master atebengana noyo kate faiza ya mudata ko yama mutarenga rostanga na tubana azino spaza kora ayo ni zongo kumpeka kazangogo omukacheka ninga shomwanyo ingalo koko mwana na wakabika we tukameza audio tabani era kama audio free ndio mwana kubasali kwa audio Alex okubasha bezosanga na tena shukrani kale ya heti noge nisangwa mlaba niyo ele ya kueleza audio aizo studio alikodi free ejo studio ni wanyera nyini mwele new era can you era being one of the best producer na iza tukore chichunji wala mnoga kata vibes and lawai yega soka itachimu cha 10 oyaza kuimba so hati na nyenda tuze jenda chibuzo mutone akubaine chibuzo che atugambire and then tugumize mu mpora babare munonga MC Shukran abantu bakunuya babare kuje mu bwinji kandi nyirafuza Edison ninye DJ Nelson ni bana UBC kandi yesi wa Mcheka TV nomanya ko kutebekanise kivuru wabigamba bugamba abantu bakakubicereza nibasa tukafaminga tango David Rutaro icyamazima naza kubara hano ya mutebekanise bivuru bire bwinji mwako isizina ryo muntu kandi umuntu gataro ngwe n'abantu abampano bagambira kimwe mushijo go cyamazima naza kwaze ki aruho then ikindi bishikiwe Edison abwenci wayibembize David Rutaro abana ba Western abantu hano ya baruho kandi katika David Rutaro aha mutwe ikindi aha bwenci usazira kugira ngo kubutandika ko promotinga abeshongozi babare mnongo simwa ebinga basakubugara kamko kanye nakubugarikira mu kintu musase abantu bitu bankore tebaka tunjire mani no kwikiriza on brutality zitu
kutukuleta omweshongozo omwe obakozera izina kusinga abandi mbwena abantu bija kula abareberaho naki na n'abandi tukokwe tutukuleta David Lutalo kugira ngo nkaba yamwigurire n'owamaani hata abantu bija bareba David Lutalo bareba Kata Vibes and Love Wine bara Stagnant Bumper bareba n'abandi bingi nabwo kunoja ngweta na press conference n'omwogo mwana mwetu bakumanyiri nabiya so omubere ekyo nakimgarukiramu ntwejunisa abantu abakolera amazina girireyo nitokurabyaho amazina gitu nitonyese babahumwire tukumisemu turi amamana mweba confirminga acha David Lutalo kugira ngo live mwashamire cyo kubanza nyine drop yeye cyangwa cyo nabandise kumanya ndikuza mu kintu cyo promotinga concert so umwesongozi wari wayakoreza drop no bashua umwesongozi go arho concert nanye cyo nishitera mu stamp Lutalo arho mwene waza kusasura kasente kawe kokubotaba confirm di ofune aba staff ya Edison and Friends bakoreze drop jana manyangu David Lutalo rwashamire live ekindi yanagira ngo abachi utanditse promotinga abeshongozi bitu bankora tuko abacho oyehireyo ekirese ndi promotinga abeshongozi na munonga abeshongozi bitu bankore nimbareba muvari kandi ekindi nyowe okuzakorera abantu mukamutire no murra abinji bareta abeshongozi abamwe bababiha konkani wona agira ati nyana koresa amazima umwesongozi mbaretere abeshongozi tubina ntikekwa nemasti tuzakubareta tubisuba tujye kufera abeshongozi baroho icyo kubanza ka David Lutalo abinji bayo bagambe bagamba David Lutalo atakido mu Rwashamire nkani ukana kagamba David Lutalo mwina so kandi okugezaho kusanga abana bitu bankore ni promoting a concert says no kugira ngo umuntu wansi omwana uri yona yo atumwana ko kutiya funo mu kisa bajamwe bakumusasura new era ya Mahodi so kandi yagaruka David Lutalo yatereza Odi tujini so yatereza drop yatereza na Odi yona tujini so mwero muntu kugira ngo David Lutalo rwashamire na wanabi esa yeji twayereka mani twakwereka ngo David Lutalo umuntu rwasamira kozereme ebarabe nasata kozerechi arumva mwere cyabaheriza bakana binafsatu nawoki aime kibuzo kingaha niyanziza mwana Edison funa kisaka kubuza kibuzo kino anasoma ngenda ko soli mu Uganda ikibuzo cyembuza bayiza wese ushobora kwibaza kubanga urazo busajja ukubanga uri musajja mugumu mukutegeka ikintu kino mu kifo cyozalibwamu awero ikibuzo cyange kiri simple waliwo ekintu kyenze nebuuza n'ingamba Desemba nga 25 waliwo sho mu kifo kyekimu 23 mu kifo kyekimu waliwo sho obuvumu wabujjeewa obugamba tewaliwo loosi tewaliwo kino kantegeke mu nnaku zezimu ezo mu wiiki yemu obuvumu obwo wabujjeewa yanagira ngu ahulire ngu ahaha aro concert endijo kandi naniwe wajangunga nanye ntewa kutayo concert nambona ibuza iwaga mano gihire yaga kugira ngo ece kintu nimbasa kuchikora kandi kikaba on week emwe arimo concert sibe konka omuryabo bamwe ngenda kudda muri Uganda ebintu emusaga tulikenyo Edison kubanga esi muntu mwogezi mulungi ngafu Edison yatutuukirira abamu nga shweno bakyatesa ne David Lutalo netufuna meeting n'agamba abamu nga bapulaninga ekivula kiteeka entungamu Edi n'agamba nedda ssebo show eno
njitwala waffe gyenzaalibwa okategedde n'awuliziganya ne ttiimu ye n'abagamba oba bitusala kabitusale naye nga tulipresentiza abantu baawa era nze ekyampa amanyi okukola ne Edison yaŋŋamba nze bwenfa tebanziika ntungamu banziikawa abantu be batagala ntwalemu ekivulu be bajja okujjange ku lumbe basene amazzi basene enku kivulu nkitwala waffe abaffe basanyuke oba 10 oba 5 oba n'ekivulu yawula twali ekivulu ekira n'agamba kiryokke bakole ekyabwe nange nja kukola ekyange nakabasinga awo twajja amaanyi agagamba n'omusajja katumuweki katumuwa omukono ebyaddala nga si kwesoma editi yandifunye sente zinsasula n'okubeera wanoleeri mullo naye nagamba nti kasita muntu waffe kasita mwana waffe katwija nabwe natulya luko ekibuuzo ekirala biweddeyo ono alina ekibuuzo kanye nakusiima jangu yebale banza okwata Edison omungalo ono ogw'omusigazi apromotingire event atakatundire na shiringi ganira Edison ekyo nyokuneyo kubanza videos mbenizirewa nina kusiima home tv ogogo Edison ogw'omwamini omuleba n'ogwo noyeba ananka a tiktok edye media linkai nawadya nawe yaza litumwaramu so ebindi n'ebyo akandi nanye kunjeze nasitamana banwandu banje nka mukiga wa Mukiga TV Beyazin nafunayo kola business ADM n'abandi nizo nabagambira hurureji banjira ngwagwawe kati kyene ntotwerewoha edi nabwe n'abaana balya mbatere engalo zamaani ate njagala tumakinga sure nga kyekivulo kigenda okubeera mu Lwashamire kigenda okugala omwaka guno eno yesho egenda okubeera wano Lwashamire egenda okugala omwaka 2025 kandi enda kuhamisiza nti buli mwesongozi weena buli mwesongozi weena natekwa kwebaza okusuwa agamba n'amazima yoni bayita MC Follow nikola na UBC na Mukiga TV ndiyo buri hamwe ikibuze cyanje bakigambaho gates nza kwigura shazinga he nyine banywani banje abanyamunuka abantu banterera tuyine banywani bita bakurugaro kunjiri nza kwigura shazinga then abana nibikirizi bafutahamu ninga abana bagumeyo icya kabiri abana n'abana batayera muzinga he kugira ngo abana bahaha bagambira bazire babo rero muzire uno wabusha ninga na uno sindi shobora shongejo letu mecyase batanga thank you so much umwana muto azakubana sasura 15,000 abamesho ngo kugira ngo nanyo musongozo n'indi restaurant ari expensive munonga abantu mwetarga Rwasamire nkaza kwesere cash kori free mweka atrista bana reka basasure cyitano abakuru sasura mutwaro tahemu wakaboka staba katebe nkako sasure cyebiri cyawe ushemererwe then uwa mu by'abantu batano musasure tebo araye mutwara 3 no mutwaro 20 so ngo tena buri side zona buri mazona kwa sire kugira ngo buri masemererwe atahariji then chindi ningatabahiraho ebirabe na bishatu arompira gwa Arsenal agora kumahera free okta watahamu bakure bompira tsa kwatubira mu mundo basi VIP n'emitwaro ebiri VIP n'emitwaro ebiri ordinary n'omutwaro abaana n'15,000 tukoko kandi omupiira n'ogwawusha bagenda kutukula yazinduze DJ Serebu wambara nikora na tayari West TV nango ebimwe byatiro ebirimo nibiza ku yaringa ekibuzo nkiza wa Edison ko mutegesi nomanya ekivuru kirwe birabiri na bishatu orwa kashaturu konka ejesha ito atandikira tutwara nogamba oyiro ticket sezi rya
nk'abantu abaryame streaming live na nabarabe ne bareba amakuru abarabe ne bareba video za TikTok na YouTube nibenda kumanya kwa kuba naenda kufuna bad tickets haro selling points zo in already kutangu yari nkatunga mwari rubare na basakuza yaze gure ningashatere namba yesimu mwenu selling points ekindi niza kusima beshongoza barugambara abarimo Peterson kata vibes na rawa stagnant nabandi bona abarya ati wakayitore habeshongoza binje bantumu but truth nabandi no season eri business ya Christmas twine kuija kare ekindi obwire no bwa Christmas ebyo kurya ebyo kunywa biriyo no manje season neyo kusinda ravu ntutizamo kwa kabiri so ebyo kunywa nibiza kuba biriyo abararete ebyo kunywa niba ningo rukwenda kuija korero mu kivuru nazakora eba vendors nagira ngo omuchayo ebyo kuye no kunywa birimu bavende na kwita ko makabichori na ikirizwa akwenda kusaba kanyabara ikirizwa hamutendera ki ogumu ikiriza muri echo echa business yo muchari echikwatagira ebyo kunywa echo byo kunywa chekwatiremu echikwatagira drinks beer yes beer among spirits abana ni muntu byo business soda echo kiri confirm ibyo muntu wakumanenda korra umuchari omuntu alikuwa anakorra umuchari adakukira staff ya Edison and Friends bamuregistering asashura kasente kache akubaramuyo ka commission kugira ngo musa ngo uturestrate wabusa na watandika kuri aretse tukusinga echo ubaine kibuzo omusimu kozi kitege abakozi so batulaga nti bano bagenda okukola kunako olukubanga ebiseera bisembedde era banajanga bamba uniform zawukana zaffe abantu ba bulijjo. Alright, yanabuza ngo nikamanyiso ki akotera aha abakozi okutana n'abantu abizo mu kivuru omuntu yaninda service ayangwira okujika atakatekateka ngu abantu baruhu manu kala abaze kumwiba niko kuzabuze omuri echo abakozi aba staff bakuza kubana bakora izo bebyo badakuba bine tags for either identification ikindi bako bazwire t-shirts urikuba no murego kamumanya tuzakuzibateraho na signs zo kuboneka ngo ni staff wa Edison and Friends okustavinga tuna abantu okustavinga tuna barabene batasi amabantu tune security tune UPDF tune police bona tibine police dog wenyine Edison nawo na tags zo kwenda kubahereza wata amazina gabo yes omuntu yabura service nungi abena mayo mutakoze ki amusabingire so yana akora report akujamu Julius ni wakoze echo so turonde Julius echo nacho nachukabura mu cyarika kitakaza kurondana ekindi olagala tiketi wana onaine kibuzo yamino ibanyeta Kristo Maguru ala stress doctor so shukrani itwe kabantu bakajara around tungamo tinimuka kubuze kibuzo nani nsima abana baravuga ntungama around tere Edison engaro zamani kushanga tuyiragurimo abana shows tulizimaha show tukora show kushanga twakora amani bro achenga so kushanga tuyiraga mu turi abana ba ground yataka sente so pick up on yourself siyo chakabi mwebale mno kibe bityo kandi munchirize mbanjuru roho CEO Highlights Electronics mugumiko na promoting talents Brian manager Brian ndo man ko kishweka toyera aha twinidandi chikumba yatwamba za shirani ngoinense mulabe oyo kabaka webigumba yanze nango no nyambaza kushota ati kale mukama wangu call business macho cyagamba oguyaruka ijeje mojo wanje ko mwana nawe tumukwatire ebi kuyatera kwa kuvitara hona kuno muziki okomana nyenda home TV ni
CEO wa MTV kandi nakwata na videos nungi natera n'ebishane birungi nangenda kwata video cyeshongore kino MTV kuja hapa niwo nanisaba baby Gloria mutakati kurandinga muronga kandi mutakati kurandinga nanisaba Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kore media Vira kore